kubasuhuza mu kivandimwe aho muri hose mutwumvira. Mu kiganiro wabaruwize cy'uyu munsi turaza kurebera hamwe uko abagaba bakuru ba RDF, iki ni igisirikare cy'u Rwanda, bagiye basimburanwa kuri uyu mwanya kuva igihugu cyabohorwa hari mu kwa karindwi 1994. Twabibutsa ko ejo bundi tariki enye z'ukwa karindwi rwose ariho u Rwanda rwizihizaga cyangwa se rwizihiza umunsi warwo wo kwibohora. U Rwanda rwabohorwa n'ingabo za RPA Inkotanyi tariki ya 4 Nyakanga mu 1994. Igisirikare nibura kimaze kwiborwa n'abagaba bakuru batandatu batandukanye, uhereye ko ufite ipeti rya majoro generale kugeza ku rya generale ryuzuye. None abo batandatu ni bande? Ese wabamenyaho iki? Iki ni ikiganiro wabarubizi rwose, ikiganiro ukurikirana kuri chaîne ya YouTube yitwa Telemontagne Rwanda. Ari nayo mpamvu iyo umanutse munsi y'iyi video ugasa n'ureba ahantu hatukura handitse ijambo subscribe ukahakanda, ari byo bigufasha kujya ubona ibiganiro byacu byose mu buryo bukoroheye cyane. Iki ni ikiganiro cyiza cyane kitwungura ubumenyi, amakuru agezweho n'ibindi byinshi biri mu dushya udutandukanye. Twagiye urugamba rukirangira kwikubitiro, inshingano yahawe Majoro General Retired Sam Kanyemera. Uyu yanamenyekanye nka Kaka, iyo ni impine y'izina rye. Uyu rero akaba umwe mu basirikare bakuru bayoboye urugamba rwo kubohora igihugu. Iyi ni inshingano yakoze kugeza mu 1998. Major General Retired Kaka wari ufite ipeti rya Brigadier General yasezeye muri RDF mu 2003, yongera guhamagarwa mu 2012 ahabwa ipeti rya Major General. Ubu yasubiye mu kiruhuko cy'izabukuru. Uri kumwe nanjye Samuel Mugisha nk'ibisanzwe. Kaka yasimbuwe na Kayumba Nyamwasa, uyu yahoze ari Lieutenant General mbere yuko yamburwa iryo peti kubera ibyaha yahamijwe n'urukiko adahari. Kayumba Nyamwasa uyu nguyu yanayoboye urwego rw'ubutasi, anaba ambasaderi w'u Rwanda mu Buhinde kugeza mu 2010 ubwo yahungaga icyo gihe. Kayumba yabaye umugaba mukuru w'ingabo z'u Rwanda kugeza mu 2002. Uyu musirikare muvuzwe cyane muri Afurika y'Epfo, yashinze ihuriro ryitwa RNC, Rwanda National Congress, aho ni mu zina ryaryo ryuzuye rirwanya ubutegetsi bw'u Rwanda. Ndetse kugeza ubu ngubu uyu mutwe leta ivuga ko ari umutwe witwaje intwaro ufite umugambi wo guhungabanya umutekano warwo. Reka tuvuge kuri General James Kabarebe. Uyu muramuzi cyane, yari Majoro General, ni nawe wasimbuye Kayumba Nyamwasa kuri iyi nshingano. Yakoze inshingano kugeza mu 2010 ndetse ahita ahindurirwa uyu mwanya agirwa Minisitiri w'Ingabo. General Kabarebe ubu ni umujyanama wihariye wa Perezida w'u Rwanda Paul Kagame mu by'umutekano kuva mu Kwakira ku 2018. Umugabo w'ingabo wa kane tutabura gukomozaho uyu munsi ni Lieutenant General Charles Kayonga. Uyu ni nawe wasimbuye Kabarebe kuri inshingano ndetse yayikoze kugeza muri Kamena 2013. Lieutenant General Kayonga yanabaye ambasaderi w'u Rwanda mu Bushinwa kugeza mu 2019. Uyu nguyu yamaze kuri uyu mwanya imyaka igera kuri 3. Ku mwanya wa gatanu turahasanga General Nyamvumba Patrick, ari nawe wasimbuye Lieutenant General Kayonga. Birumvikana kuri inshingano yayibayeho kugeza mu gushingo kwa 2019 ubwo yagirwaga Minisitiri w'Umutekano, ndetse General Nyamvumba yahagaritswe kuri uyu mwanya wa Minisitiri w'Umutekano muri Mata mu 2020 kubera iperereza yakorwagaho iki gihe. Kuva ubwo ngubwo yahise asabwa gusubira gukorera mu biro bya RDF. Kuri ubu ngubu umugaba mukuru wa RDF w'ubu ngubu ni General Kazura Jean Bosco, niwe wasimbuye General Nyamvumba Patrick mu gushingo kwa 2019. Mbere yo kujya kuri inshingano, General Kazura yayoboraga ishuri rikuru rya gisirikare ndetse yigeze no kuba umuyobozi ushinzwe ibikorwa by'igisirikare n'imyitozo. Ubu ni nawe ukiri kuri uyu mwanya. Twavugaga ku bagaba bakuru b'ingabo b'igisirikare cya RDF uko bagiye basimburanwa kuri uyu mwanya. Birumvikana kuva ubwo icyari RPA Inkotanyi baje kuba RPF Inkotanyi babohoraga igihugu. Hari ku tariki enye z'ukwa karindwi mu 1994. Iki ni
ikiganiro waba warubizi tubaye dusoreje ahangaha uyu munsi. Ni ikiganiro cyiza cyane tumenyeramo byinshi bitandukanye by'ubwenge kandi bitangaje umunsi ku wundi. Iyi ni Tele Montagne Rwanda, niho honyine ukurikirana ibiganiro nk'ibi byiza by'ubwenge. Kora subscribe tujye tubana muri gahunda zose tubagezaho. Nimusigarane amahoro mwese.